About 10 years, my life is. Mama nele best friend temani. Nele mtango yangu. Nekela mo ena ka se tsoto. Le ba ha ba itsamela na itse re phela re salary tu. No wina. Ka struggle o bua le tona. Ben so no wina thata bon. And then relationship ya gago le ya ke botho ne ke rata o share thata le ha ke na le mathata ke ene ne ke rata o share ha ke bua le ne ke ikutlwa gore ke buile le somebody o ke mo tshepang. Mama le motho mo nna ga bana ba hae thata. Batho ba bantsi ka line ebile mo letlhabile ba ntse ka molo phela le bana ba hae ba banyana re itiriso ga go ditso go maka re nna motho sa se tlhaga ba botlhe a re batho ba nna le ditšhomi re tsamaya re tlhola re ditrina re tlhola le mama re le foo jwale bana beso wari ya ka iwane ke wari ya moya wa mama so gore le ntseng ka ona jwang ka gore nna ke mo pick up eno shapo but ke bilela ka moya wa hae specifically ile la etsang hore lulukise lo be hantle o roba le shapo a re boloka mo la bua a rana hana reng maybe spirit sa hae maritsa hantle a re molora gore re tsa le re botsitse mme o le a re kwena le re sa mo lori pila na o mo molora o re bua le nanya go tsena ka gate o tla ra le go tsileng kwa ke ona ntho le re ba gore why mama each and every time a re molora a re molori pila ithuta molora a etsang o malaba o mo tsela molora a le mo mora ha re teng a re ha molora o mo molora a le ka mo kitsa tlo go tsana mo la teng tshintsi ba pena tsela molora ha re o mo pura le tlo lebeletse a re ka ke bua le ena a sa nyake so what until it goes to that guy on ne setting tsa sedimo ne le latela tsa sedimo na because there's a gap between lona le badimo so ne ke batla understand especially from side la papa gore la di latela ntho na ke gopola ka 6 months ba re le ba re go beside before funeral because ke a bona gore gap ya lona le ka ba go actually the spirit on its own badimo ba like ba tsamayang there's a bit of a gap between lona as leloko including both a ke tlhalanya gore a le ba practice kapa go etsahalang because ba puzzled when after mama zangera tsa se papa nna since ke papa no when the top part ha ditse go ga dina go tshwenya papa ha ditse mama ke na hantsi na khono mo foster se re ga something mo re phathela mo teng mo ke mama hantsi na khono mo tso ira so papa ka ga gola ba phatla go bona ka bona le nke ya mathateng gape nna eno nna tshotse ke tlo solve dintho and re tingeng sedimo se leng gore le bona ba ra ena re ba tsedi batho ba bana ba ga go ile wa ba begana wa bona gore mo nteng yana we need to sort these things out because we miss the point and as the life equality like manyalo equality it's a problem so let's get the candles so open permission before we start our Peter fela the white listening fela and then let's sumise mona le ba kope fela permission ba re allow Ne go kopa maitshwarelo le se gape gore ke bona tsa la bread mo South Africa badimo ba molefe ba molwane ba olifere ba motsemane ke rona bana ba lona ditlogolwana tsa lona re kopa le re bulele mo go tswadile re kopa le rutlwele mo botlhoko le se la rotla ka bokgopo ba batsadi ba rona la ba tsamaile ba le sitela re kopa le re fe maatla rena tsotlhe tse ba re bontshe lesedi mama le mo re botse mama go re fe maatla mama o re bontshe lesedi mama tsotlhe re kopa go lona ba dilo re kopa maatla go lona lesedi mama thuto ya gore tswele pele ka yone le mama le kopa le go ditse a kgona go bontsha tsela di se kopa ba re loga ntho
le gana le kana keng le pakete ya metsi re tlo kgona cleanser le jarata le koloi gagolo koloi. But I want to tell you guys gore ga ba impressed ne. Yeah, I ke batle le tsamaka. They are not impressed at all. Le the way phahlang ka teng shows gore it's just zero. It's just zero. This is not the right way of phahla, not even because wa bona gore nnete a la trainer le polelo a lena yona le bona. Metsi a good for go cleanse the yard, a good for go tlosa meya and everything. Mama na dutse kae? Alright, very fast he. Se Samuel. Se be mo. A re ka go ro phahlela ka go ke. Wa phahla. O tsela sneak o neng. Mama, moya ga o tseya today. Rolo ro batsa ka khotso o tsamelo phumula. The same way. Wa blela gore ke mang o le teng mo ka se sebaka. Mama tsena mo tfateng o yo phumula ka khotso mama ko ntlong ya hao ya bofelo mama. A fetsa re wala ka hao mama. Tsela ka mogare o tshela ka sa. Okay, so and then ke mo o tlo fang dikarabo gore ha ila tletsa tsene so jarata e ya ka di cleanse yana never leave here for like 3 days ne. Okay, yeah, and I want to look at more with any sexual intercourses so le lona la ikilela for like 3 days. So le tlo kena bo botlhe le clean. Yeah, after 3 days ke gona more anything can happen. So mamelang ge ke kopa he ke re moya re tswere ne ra mo bolella mama gore re fitlhile ne, and then jaaka re fitlhile le tlo epa mokotinyana mo mahareng le tlo beya moya wa gage ne, and then la mtsebisa gore mama re tlo beya moya wa gago re kopa gore a bue le rona gona newa ke so ka etsa spacenyana cause mapoloma ke a bonna re rekile mangata ao shenda marata ao Mama, What? le kilo ya go tsena. Ke na le se se le mama. Re go bo mo le mama. Squally. Ano moya gago ba ne? Moya wa gago o go bana ka go. O mo lo mong cause ba insist ba ding ne. O tlo nka like mobu like nka mobu at the side wa tshela. Like when you bury motho ke o tshela mo. So one blanka wa tshela. Wanka wa tshela. Gone mo mo spateng. Mama mo yo wa go Mama, le moya o wa. mama mo tsela ya rona mo wa go bala ka mama o mo dire. Alright, re fitlhile he. Mama re tlile ke bana ba hao ke monna hao ke bana ba heno he. Le ena a re okay ke thabetse gore le teng kaofela ne, and re tlo kgona gore re communicate le yena. So ntho monate yena o kgonne gore a re kopele tshwarelo go sedimong ya ka ne ba se interest ka communication ya lona le ntho le bona gore
a le tsibuisana le ena shaba. So mama ne se gore go na le tsogo mo passing ya gagwe. There was no hand at all mo passing ya mama lo. Because mama yena, according to Sidim, mama o thotse di-sign tse ngata, even before 2 years before, a ntse thola di-sign tsa gore a etse eng. A re no sis, a skis mama, no sis, badimo that is why rona re nka dilo for granted. And if you guys can trace back, le tla bona gore 2 years ago badimo ba tlile mo yena ba tlo bua le yena le mo lona ditho tse ditori. It's just maybe the interpretations of those dreams that understand. What was the, why do you remember mama? Because that 2 years ba mo bona. Mamela motho ha se fela. Motho ha se fela. Azange go ba le gore o tlo sha to ditugwa sitse no. Mama o bile le 2 years to fix, to do things. O thotse di warnings tse ngata. Di signs mo jarateng le tsoga go na le 2 years. O remember eng? Mama se la ya ko mothong. Motho o la a mohona. Wa go pela ma a mohona gore a se ba ya go diteng la nna ka ha. Then ra bela nna ka ha le tlapa. Mama was there. Re kopola after a di mala gore mara ebile ke go putsa mmane yana nna di sitse nna ka ha. Itse ha tsena mo mothong le mama motho le ka re ga bone mama. Go ga mmono te mara ga mmono ha tsena. And ke 2 years back when I remember. Mara ebile ke go putsa mmane yana nna di sitse nna ka ha. Itse ha tsena mo mothong le mama motho le ka re ga bone mama. Go ga mmono te mara ga mmono ha tsena. And ke 2 years back when I remember. 2 years back, the spirit says that you guys got a woman. But it was taken for granted. Mabitlo a mang a temporary guys. A le jale ka ona. As much as the spirit ba rata gore ba tlhakela, but not regularly. Go na le a mang a tshelwang dintho batho ba ba tsose ba etse metlholo ka di-CDs. So a ba batle. So she was warned nicely. So that is why she's sleeping here today. She's sleeping here because of Otosi warning 2 years ago. Now the spirit says, no, Arbanabaka is safe. He's safe. Lerato is safe. Mara, I can say this is when the Tabea for Resa Lemoha Dinto. Joneribulaya. And Banabaka Kubalena lead to them. Jano, read to the Ritzi, Korriboman. Also, we don't know our identity as we are here. Look on Yalan Saka. Now I get it so sharp. I get so sharp. Because it's a Micah saying, 8 is a man. Papa, what's the thing? Because the same name that I reject. Selemi, I say my political. So Bana her identity is missed right there. So Remole I said Papa Howard. General Hudson. John Remole ha a le Hudson go banning as a Kenya hantle here. And the legacy handle. Because according to Jim Sahim, when I'm said to Alanya, Shimanu, but in Bali worried the guy, and what is Hala in? Already, yeah, Baba Kanaba Bulela Manalabata. Oh, Shimanu, who does a Halanga, sending me it's rejected. Papa looking over the intro guys like honestly. How did it intro at the time I had how did it intro the good so good in class. Mama trying to say Yala. Because sending Yara and the spirit. Yara, I feel.
So papa ke kopa o zame ka hohle gore le lokisetse bana ba ka a re ke phomotse ne ke sena a re ntho e ke thabelang ke batla go jwetsa nnete ke bo nna lefu laka gore go tlo etsagala I saw it gantle ke leboga fela badimo gore a ka sokola o kopa o phele straight o nyale mosadi dintho di tsamaye hantle lerato go tla lokisetsa a re o thata ke a re mara mošimanong ke kopa a nkutlwelele ke etsa warning a re no I'm in power me motho o kopisang bana ba ka o seng ba tseba batho o kopisang ngwana wa ka uzongithola kahle kopa be strong lerato wa itse ne ke tšho jalo go fa kgotlelelo ke kgotleletse seswele go bela kgotlelang a re mamela o di saletse ke kopa le tlhokomele monna ka la tseba gore monna ka ke mo rata jang o tlo lefa maatla papa wa leboga mosadi wa gago a rao monna ka ga o swa mo o tla mo ga o ye kopele se ka belaetsa mistake a re ga o swa papa nkotsi o kwa gago ke mmatla motho a ka mo ene papa ba go kopa o tlwele go rapedisa lefu tlogela o leketsa a re bana ba ka sekepisi yes because o bona ga o le batho ba dikgosing di sa tlo tlhapa ga le teng o tlo tla le ka tsona a se motho ordinary vele that's why tshwanetse go be le something e bontshang ke yang ko modimong bana ba ka eo yona ke sa eme ka yona exactly wena never ngwanaka why would we fail you guys I'm in power mama kopa le ska tlohela go rapela so kopa le fa moment le yena ne le a bua le yena and then about concept bo sister bua le yena and ba khalmela le alcohol on the side sister ba khalmela so ke kopa le zame le bua ne alcohol my brother un fe matla a o rapela ntse ke mara ke sa itse go jeleke o na le ke tlo ka kira ka tlo go o kopantshe tse tsotlhe di loke bana ba se dipona tsela e kutlwela go bohlokwa gore ga re le batswadi re lokise dintho e se ka ba gore badimo ba tla ba tlo re tšhika ga re le di-Christians a neng kerekeng re tse ntho tse mara se ka lebala gore go na le batho ba bangwe ba re shebileng mangelo a phelang a re shebile bana beso ena ke lelang go qolo ko mo channel 157 ke Wendy ngwetsi ya phogole se tlogo sa mapeka ngwana tshilo a be boroko a bonaneng bekeng e tlang bana beso